Ndovi uliona hisi ya uyambaye hadisi rama ukura matasi haraya na raisi ire mwane ariumba sinde coronavirusi Mungu haya usiu hakufuru na upeu dalili zinji za juu mjo wa hensi unku ire mwane ariumba sinde coronavirusi dunia pia ivu wanungwa washangavu si mjinga si mwalimu subira boisilamu ire mwane ariumba sinde coronavirusi taugambo mwanadamu ulozinjiza haramu badi dhuluma na tamu shamwiso nyongo na hamu ire mwane ariumba sinde coronavirusi zinji zirendwa na jisi nishaitwani nuhusi apoteza ze nafusi tiuzade tiharusi aremande ariumba sinde coronavirusi ayona njizi na ujidai wajizi alani edini nosongaze masikini aremande ariumba sinde coronavirusi ararana wasiwasi dole ona ubirisi la pitalizi hamisi twabibuno wananyasi yaremande ariumba sinde coronavirusi kombwa demi za jihiri hizo ngizo nafasiri na sirelengana giri orito ujua asiri
ritsoujua esiri yaremande yariumba tsinde coronavirisi roho atumaye mabaya kwajavukao wasaya kwajavukao wasaya zaye parwa havia etsolao wandupia etsolao wandupia yaremande yariumba tsinde coronavirisi yaremande yariumba tsinde coronavirisi yaremande yariumba tsinde coronavirisi. Assalamu alaikum. Akhirana dunia zisilamu wanzani, akhirana dunia zisilamu wanzani, dunia hii sangari lindwao kiamani. Iyo na sukari worio nao humatsoni, iyo ti sukari liyo malukani, ngai jula waira hilo duniani. Afula ubeni ya homlao duniani, kabati shiumbe shijo kafurahani, ya aminine ya asui ngarika ya msibani.